Are sauchi kwachi paneo ki yang kecil chan much much. Api paneo ki yang kecil. Tama kareta komu yongoy kechanane ke kapakap. Ikamelele me petangkan me chianger ni chapio. Me mimier ni sompong riau sama me kecil wia. Eyau pana nan paran kau peta. Kaskul chocho me wier me kawasakin kecil te sawasakin kecil me petata kapakap. Are sauchi kachipil pan sair chopo ki acha lalanang o peraniki o men kapakap inang yang kapakapan kak laut sang tamak chami milala. Are chayo panok chakapakap mo na ipan tola o yung kecha masanang kot sauchi kwach. Kalanganan kamu maing samay coach kalangan. Kapingkiyang kamu sauchi kwach o Lord. Awiya raneo. Mayay ranan kapay. Ran mau. Awiya raneo Lord. Makasanti sang kamu po. Ngay o suchalipilipil karusya mepilpanyang rongorong ngilay sauchi kwach. As nga kan maur makamkach kiyang kicho Father God. Ach maur kanati ranwach. And we ach men kaping mulatakang kamu. Pwede sa kamelala mamamor koros masaaniki. Ekasalayang kich Lord the great purpose o God. Kara pa makamkachin kupurki kisan wiya mamor maing sam. Mo na chapatan ang kapeta na chinono maing sam. Kom kasanetier Lord. Masan mamor kom bangkach king kich to po isang bawach. Pusang kapayata kuprami. Kalangan ng kamu Lord Jesus. Tonight o Father God. Kompan release sa polang mamanaman o God panpoin sa polang mamasan. Po kamu ko chaman metutuwe cha. Maing sam sa polang mo inaw ka na sa chakin sipala Lord sa polang mamasan. Your sovereignty o God, Lord ta para kong sa polang mamasan po yay sa polang mamasan kamu. O yay kapakap nga na mo yan deliver sa polang mamasan sa uchikwach. And kalaute la Lord ta chinangan kapakap. And kalaute la maing sam tama sa mimilale. Exceeded, oh Lord, beyond to maing sam, tama man naman kich mi milala. Lord Jesus, at pilmanasay ko mo ila, oh God, mempain witness o kilang sa pulang mo manaman na nach more. Maing sam, inong wachan kaklaw tila nan more naman naman o maing sam. Papain ko mo pan reveal, oh Lord, tis ko mo yang ach more, sang niya chinangiyor, man rapakyo, kotong ko mo maing sam. Kalangan kiyang ko mo Lord Jesus Corusya, Papa Nono, Manakap, Painakap, Lord, Sarika, no Father God, the simplicity of your word, O Lord, and kakan signs sa Lord God, ngano mo yapan lead, ngano mo yapan bow sa maing sam, kalangan ng kumakaon Jesus, rich nga tayo mong yung sauchikwach maing sam, melalo Lord, ngano mo mapangkin kay ng iyang kich, makin bear witness with your spirit. And I pray, Lord, that tonight, oh Father God, you will minister to each and every one of us tonight. We praise you, we honor you, we glorify your name, this mighty name, Jesus Christ. Amen. 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 Kalangan main ko niya ko sa yame kaskulin ranach. Arya mo na ipantaw layman ko sa yacha atay in case makas chayang mimipo online niya pango ran may i-introduce atay niya itauta atay Serlinta Sokan Celestine popot nanbil wen kichi mokoch ay pot marakaninta chipsi at kaman apota yay antiro Celestine apil kanyang tauta o share masa ng coach aptame meneo kiyang child so chukach. Why do we pray? Tatama karetak chana nakapakap mangko. Ikamelala mamechocho kin kapakap ang so meso cha pasapang akicha pangatak cha uti sang kapakap. Mechocho ikarapan arsola man kapakap kita your prayers did not answer. Absong yo may man watong kicha so chukach me irayo te revelation yo me sansa lang ya may imang kichan kaklang o matamatawa mau o pilaplayang at siya maur tama kareta kichana nakapakap. Kayo coach wiya sang koros memen wiya po ikaw naman te coach man. Coach ka kuya sang korusya. At tama kareta kichana nakapakap may coach man makakuya sang koros. Kichel kapakap pueki kayo. Yachira kayo memen sawasakin kicha. God is as sovereign as His word. And coach kakaon
pilparakong sapol mamasan. Rong mawan coach kakaon parakong sapol mamasan. Koryaw, God is limited by His word. Coach sochakak sipala, tawiya me coach, likisang tame masani cha, na sapol mamasan. Okay, God is limited by His word. Coach sochakak wiya me coach likisang tame sapol mamasan masani. O kasilu, God will never violate His word. Coach sochakak kasapungela te kochela sapol mamasan. Coach sochakak kasapungela te kochela sapol mamasan. So, tame ikasampal ki imanew kiyang kechel tame kareta kechela na nakapakap. Okay, magchabang kilang nan pukan Genesis. Okay, magchabang kilang nan pukan Genesis ralaut eo ira chikichik riyaisak wano. Genesis eo riyaisak wano me coach masani kechel bang wiyata aramas rasang kechel. O kechel bang kiyang rail pung en kakaon. Let them have dominion over the earth. Mangko, kauna sucha masani, let us. Atana, let them. Okay? Kauna kapikatak chay laramas nak, o kiyang kichayl pung en kakaon. So, kauno en kak kupuran kak wiyawin ni sampa, e anane kamuyongay. Ikarapan magtiyanane kakapakap. Kupuran kot suchakak tatok ni sampa, ma socha tatong ki aramas. Okay? Ipanakiskap sa chikibo en sainsal. So, tuwacha, kapakap, akiyang coach, laisen, ta moy en wiya kupura po in sampa. For example, magchabang kalang kamaurin Moses. Char matawa niya cha matamataw, coach. Iko chaman makakacha masan sangkaros wiyawi. Iko chaman makakacha kuprata ma isensuate sopung kita makchal wiya ekakota cha pil kamela ramas. Ekakuyawi. Po iko chaman memanaman. Api me ko saya sang suluo. An ko cha lapalap sovereignty kakaon para kong sapol mamasan. So chakak kochela ta mamasa ng coach te I mamasa no. I kupura mamimamasa no. Pil sapol man coach karyawat enta God is limited by His word. Coach chakak sipala. We are me coach likisang sapol mamasan. Kasiluo enta God will never violate His word. Coach chakak kasapungela sapol mamasan. I makareta kichana nakchan kapakap. Ay sa wayo magchakapakap may paninta may somaw. Ay sa wayo may kapakap kiyang coach. Ay kasayang kauno, iyan sa may kiyang coach access. Iyan sa may kiyang coach may, and wiya may coach na naimaw. Amen? Or kapakap kiyang coach, license. License and wiya kupura doon sampa. Or may kasaya ko Moses. Ay sa may Israel ko coach, mangi, sang-sang. And men Israel ko na ni chip. Okay? Coach suchaka ko utacha wiya me coach. Coach anane aramasaman en tatangki po en kak wiya kupuran coach po in sampa. Or may paninta maurin Moses. Okay? Coach tatangki Moses pangkola na ni chip. Wiya manaman korusya me coach masani. Moses kinitawa interaction ng coach. Coach masani mo, Moses wiya. Arik chekak kilang, niwiyapan pil Moses akin ko sa iyang kauno, pil mini kapakap. Okay? Moses kin lukwar talang coach masantong Moses wiya ang aramas. Kamu yung ngay sa uchukwoch, kichakak pil do the same thing. Kichapil kak lukwar yang kauno, kichakak kapakap. Arik wewe kime achakapakap, apan unlock ta apan richingata, wen coach ang kakuyawin na chamaor. Okay? So, ang koros may yanane kapay, kauna ba na sucho utacha, wiya me coach. Ay so me I kapakap, ay so me I kosayangi, wiya wani mon richingata,
coach and kak access. Amen? God cannot interfere on earth without a human. Coach sucha kuya me coach po samba likisang tatangki aramas. Iko saya Moses. Nakchapansongot kilang Noah. Okay? Kauna sucha otacha kamamala sotomo komara nanaisawa. Kauna sucha otacha kamamala sampa nanaisawa. Okay? Nanaisawa pila prami latwiya say la. Kosang nanana prama wasa. Lat kola mila nan sotomo komara. Enkak wiyawitama kupuran kocho epilanane aramas entatanki. Okay? Apram pakpaka kang lat en yang kamomomla. Apram kapakapang kauno. Itakren kauno. Inquiring, asking God. Na aramas limak me pung. Miminang wasaw. Kampan pil kamomala. Kauno masaniso. Koko tinampawo lel. Lat apod nasariko. Rakoye sang mo ayan sa me kamomomla. Tuwe cha. Kamatawa kaunas chaka kauta cha wiya. Kauno kakapu iko chaman me chast. Iko chaman me melel. Iko chaman me pung. Asya tuwe chak cha ramas. Magchaka ko sa yayaw sang. Akacha wiya cha pilipiliw sang. Kot su chakak ko chela tame masani. Imen ang chenesi seuriya sa kunowo. Enta, let them have dominion over earth. Chel kiyang rail pung en kakaun sampa. Aryan sa makoch kiyang chayer pungan wiya kakaun en kak wiya kupura estila nane tatongkin kicha. Estila nane aramas mabangkasaleta kupura pong sampa. Ari ima kareta kapakap yay kiyang coach laisen the may en wiya kupura pong sampa. Amen? Wiya pan kapakap Lord, ang yama. Lord, heal me because you need my body. Yan ngay iman wakit wiya panay kapakapang coach. Kay teki ni paninta mang sam kamawiyala pweki yan kak insanamaw. Tepalwara yan kak kelay. Nanay matamataw nanay kasayang kauno ay inangin ay kapakapang coach. Yanin tayang main coach, kamawiyala, po kamiyan kaktatongki, palwaray. Kamiyan kaktatongki, ay maur, pay maur ang kapayata, kupurang mo makareta ay yang mimipong sampa. Amen? Archakak lang, the different, atya matamataw, niyan sa magchakotongi, yamo manatya, lukwaryangi. Atya mongyong, en kakin lainong, Tama kupuran coach me katarkan kichato po sampa. Ikarapan coach akatarkan kichato po sampa man ko. Kayo utang coach men and companion. Te menan ki relationship. Emenewang kamuyongay. Arianan relationship watch kicha wanaway mawa niya cha peranki te kalautela inangan men koskosayangi. Acha kosayangi yan tuwecha an ngoyay pot. Ach pang koskosay pa na. Kakakon relationship wak pasangan relationship. Okay? Relationship ang boss te riyam te company. Okay? Different level. Te wak pasang mamanam kokonin ewang rail. Pilam relationship ang pot. Kakwaksang relationship ang karusya. Arya isangan relationship watch may men karasaraskian atya ewang kauno en rasong tuwecha am kunutan men tachang ang pot. Tuwecha am pakang ang pot. Tuwecha ang pot sucha pilmi rem raneo tapil ran riyaw kakakir kon ang pakpaketa. Kakakir kon ang menewangi. Amen kilang. Kakakpil kol po kamang kasayang. Sangan inang watch the sangan tisiren ewang kauno and mimerechay. Makalang for him. Kamen ewangi. Kamen kasayangi. Kamen kilangapan wiyame coach na namor. Main ko'y manintayang tiyamak siya ani kisangan kokon. Sangan tupakan man rong. O menasala kauno coach magsiyaw ya papa. Magsiyaw ya mamaurang.
So sang ngeo makapan lukwar kiyang makasuchapang kilangapan sapang. Kaunokin sapang railakan makan lukwar yangi. Apiamo mo na pan sapang malukwar yangi. Iko saya nanay eo kiyang kecil niya pango. Me kosampala cha more and in line with him. Kayok chang kakotongi yang may tangi na cha more. An kumaraino. Okay, an kumauro. The life and the light. Ye Jesus Christ. An mamoren righteousness. At saka ko sa iyang kauno pan in line. Okay, bang connected. Amen. Magsabil bang kilangnan, tsapang protong tsakos ko sa iya kapakap, nan 2 Chronicles 7:14. Chronicle Korea uralaw ti sura chikikay sakpayo. Okay, ibang wata kwasan ilo kayan waita na, then if my people, manayaramasakan, who are called by my name, okay, malukwari mare, will humble themselves and pray, marabanak chikikila o kapakap, and seek my face, and turn from their wicked ways. Marapang kotong ya, o rapang sopay sang aral wiya suwatkan. I will hear from heaven, ipan rongrail sang nanlang, and will forgive their sins, ipan makakiyang rail tiparailkan, and restore their land. Apang kamawi ala sa parailkan, tapan restore, apang kopreyang rail. Amen? Awiya inaw yo ma, sang rain sa child coach. Amen? So kapakap, magchelpan humble, magchelpan ak chikik lamon silangan coach. Ak chikik man ko kay teken party. Kay ten party no pukiya child, kay ten party nan puel. Ak chikik ya chamong yong. Okay, may kakmele lang mon silangan coach onta. Mang sam, ya chingoy. Ngoy aramasaman me, aramas tipa naman. Ngoy aramasaman me wiyata sopong. Ngoy aramasaman me irongkom ya mama sanong ya, ayak la palapi, iso chaman rong, iso chaman kamelele. Iyak chikichikan mo, magchakak sopa ito melel mo silangan coach, o katete yung coach o pakreng coach and makong kicha. Okay? Turn away from our sin. Repent, kalula, pilata, may pansopa isang tipaykan, kakakulawatak ng Rome isuay sa kriyaw. Seek His face. Okay? Seek His face, makanin mimilar ni intimate relationship. Intimacy me yay tuwacha utan. Eu panayo me ime karasaraski ki popot. Popot me kin kon takoch intimacy. Okay? May rakak kon naman, may rakak kakakto ibang kosay ay pot kak rong ngilay asa mangay mo. Ay so may suchamiya ekak kokonen laloy, kokonen pakpaka. Isang an intimate mamakchanan kiyang kauno coach taan kiyang Jesus Christ. Makakakon, kapakpaka, kamen kasayangi, kasuchaman live without them. Amen? Matthew 1 silisak silu, tanasiki first the kingdom of God, chalan rapakumas wen kocho tame kachin kupurki, ang pangkach kiyang kachail. Song korusya, makchailanana. Okay? The kingdom, God is in control, God is in authority. Righteousness, good deeds, we have to do the right thing. Okay, chanano righteousness yeya chabuya maukan. Tama pung magchanano wiya. Okay, tama pung. Kate pa confused ki wiya mau chas chukak kolaren ng kingdom and coach tak chas chukak patlong ng wen coach ki acha wiya mau. Wiya mau pang poita cha mangko sang ni Christ, the righteous one apan mimire. Po ikak wiya mau ranach alakap ikosanetik lang lapo ikailong ki iyay munchichis chamang kasayang. Tailipana talapo. Okay? We are mau the righteous life pangkakacha continue and so ma Christ mimere. Eso cha we're perfect. Tesho wewe kumakabam pung choran so koras. Pain so koras makisin so pung kiska kunwiyata and so manganan coach mimiyarem kas chokak pung sasa. Ekin wiya popong ng kapetam makanana kan kopungala. Kabilbang kapakap, matang ko tonguk, kakin feel guilty, kakin kon, mamia me coach kana na ko pungala. Kabilbang nang uya papa coach, ngayon sa raw pa still uya kachkachaman kanuk, makana na ko pungala rin na ramaso mamia, am ko chaw-chawang ramaso. Ari mo man nga ng coach amim rem. Ay so koras kaapang pasanta rem apang kota lalam, mamia me coach kana na kan ko pungala.
Okay? Ari pray te kapakap ya iya cha communication iya cha kaskasayang kauno. Ari may men watong kicha so chicken ranwach. Kay tama karitak cha nane ke kapakap. Main ko ibang prangko priyang acha kapakap kiyang kauno. Puong te laisen moy en kakuya tame iyanane. Tame imauki. Maimen ay panay na yan sa latokla. Kauno sa chapano tacha wiya mekoch. Ngoy me pang kiyang i laisino. Te moyo en kakuya mekoch. May mauki yan maula. Pil ngoy me pang kiyang kauno. Laisen te moyin en kamawiyala. Tame ipan richingata. Icha me kauno pan tatangki. May loketi. Pil kauno sa chapang wiya mekoch. Amen. Arime iman watong kicha so chikach. Okay? Kichan patan kapakap. Kichan patan kapakap. Pueki ewiya wani moyo merichingatang kicha. Moyin coach en kakuya mekoch. Praise the Lord. Hallelujah. Arime iman watong kicha so chikwach. Sangan kapakap chocho mekamoy ongay kakuya. Okay? Kapakap kay teken kichail anlak chail chikita ikamelele metengoy ichikita i chakapakap me yasan kapakapin pakpak pakren kauno sawasakin ya kanay mga pakren sawasaya po iterlo yang kapal pakren sawasaya po yan kakpoitanan mo pakpak chor may iyasa pilanain so may chikita kan uya kapakap talilaw tinay kapakap pakpakren coach me coach po kita masak par salo. At main ko kay teken i kupuran coach ni momon kichan kapakap. Match. At siya kapakap, wiya irayo makaparan ang kauno po kauno men wiya sang chocho na nachamor. Kichakak kapakap ki the unseen world. The me coach me chasu chakilang. Kichakak kapakap ki po apang wiyawi. Okay? Yamo mo na chapang kapakap kita. Yamo mo na chapang kasayang kauno, what happens in the unseen world when we pray? Niyan so magchakapakap. May bang kasaya may bang kila kichang kilang na nagsito sa isa kisu. Okay, magapurala kakapurala wata kagsito sa isa kisu. Wasaw kas kasaya tuwan Moses. Kas kasaya wasawan so me mawin wiyawi. Okay, ang so marakola Israel mawin. Direction mo ko yung Moses sa pangkola puwan nana wapan kosinenta o wapan kita pa ako. Ay mesawasa Moses ko pang kolata alapta. Ay so me pa ko pang wiya kota wiya songka. Okay? Pang kota na aramaskaw ken mawan raken kana. Ay so me wiya kokoti raluwa chala. Tama yung karasaki yung ira. Okay? What we do with our physical bodies will determine the spiritual life. Pamprangko prayang. What we do with our physical body. Okay, mawewe kitame wiyang palwarama ikapakap. Tame ikapakap ki, tame wiyang palwara kaiteng kapakap siya. Kapakap kay sisol. Okay, tame ikamelele ngay wiyan ni palwara, apan unlock tapan release ni spiritual. Tame iso chokilang. Okay? Physical obedience bring spiritual release. Baikin palwar, ekin wato, palingin akin tatak. Or makapang imay karsaraski ko Moses ang so me mauno yaw. Siyang ko lang na mauno. Apa anana kapayata wiyatame kauno coach masaniyang. Iteraksyonan mo. Okay? Apang ko tala, tama kau na masa niyang mapan wiyaw, apananana wiya. Puin mamamawano, poy kita poy kipaykin Moses. Main ko, kamuyo nga yakak niya siya panay na masomaw. May payk, nan tama coach masa niyang ya, tama yanana wiya, may yanana kapakap, yanana kay sisol, yanana wiya sangyo, ma coach masa niyang yan wiya, ipan wiya, tama ikayon mau kiyo, may manan poy tao, kau na mapantatawa ki mapangwiya. Tama ngoya chanana wiya, iyanana physical obedience.
ianana kapakap. Kauno pan release. Basta panginay kapakapo kauno mapan tatako wiya. Wasa te isme iwiya kapakap kiyo. Arime kareta me watong kicha. Me song chocha magchakak wiya. Ma komuya man me wiya ananan kapakap. Komuya man me pakpakan na umsari. Chiwo kilar tama na umsari milala. Chiwo kilar tama ang pout milala. Chiwo kilar tama ang way mi milala. Acha kapakap me pangkiyang kauno and wiya mekoch. Amen. Acha baik o wiya mekoch. Physical obedience. May sucha wiya mekoch ay te kasik result and miya. This is fact. Melen. May sucha wiya mekoch is choka kasik mekoch and wiyawe. May wiya mekoch utani yanane kasiko kamelele me pilbaun result pan miya. Amen. Arime me watong kicha sauchukach. Memprong chaka kela kay kicha tamak chana ne kapakap. Iya chakapakap makiyang kauno moy nan wiya mekoch. Nana cha mor moy nan wiya mekoch nan moren na cha seri nan moren na cha pot nan moren na cha way nan moren na cha nation. So chel Pilipin tama kaman katanki. Kapakap ako sampal. Amen. Arya image me meneu kiyang kicha sauchiken ranwach kicha paik pilata kicha lukwaryang kauno coach. Arya chapaneo panok cha kapakap. Ipilman watong kichacha sauchukach. Makayang rong ngilay. Ap kapilkin yang paypaytang kita mang laliki na namong yung nang kupramo sauchukwach. Tama karita yan na kapakapo ki coach aman me mangi yersong karusya. Mo na puti o pilpan mela coach mangi yer. Sangan ira-ira te sangan question na sangan mata-matawa. Akin kiyang kichailan sa chawiya me coach. Kichailan o tacha mo itang coach po coach manaman makupuran coach apang poita. No. Ngay sa chan karech kichailan minan sangan peita ko. Klang kauno coach kos ikarapan na ko sampal miyer sa palmang coach masa ng kichail. Kupuran coach sang koros maminan sa palmamasan. Kichail wiya ramasan poita. Kichail wiya ramasan peweti. Kahit tekan makchailu so may ni kupuran coach. So cha main. Kupuran coach ay sa koros kichailan kelail, kichailan morwaray, kichailan poita, kichailan payamaw, kichailan masamaw ke chlorine coach. Okay? Kichailan masamas, kichailan peweti ay sa koros, kichailan aramasin pewe ay sa koros, aramas poita. Kichail reference sa child coach. Arya, man pakikchailan neo pa na. Makom so mawi panintawi kate pa prangin ta, mapweke main kupuran coach. Te, kapamyo ma. Makani chikitay kin rong. Pilmiya sang suwateo sang wiyawi, o coach makapami. Kauno kin kupurki ang kichail me coach ma mawan sa koras man ko. So chapakeo kupuran coach kinang me coach suwat. Mapanong mekot swat peini panuwang ata sa palmamasan. Imakareta, pilel somaw, kay te eschoko sang ren coach. Maaramasin ta ko sang ren coach at ame epanukiyang sa palmamasan. Po sa palmamasan masani, chail pan anke maureo, ikarapan kray sa pola pon lopo. Pola, pwe kita, kichailan kakaniki, maula. Okay? Pola, po chailan maur. Lipalip ko pag chailan maula. So it's done. It's a done deal. And care. May ikos ko sayaki yang kichay so chukach. Tama karitak chailan na niya kakapakap na nakiyar. Makupuran ko chopaitar. Ikarapan. Sucha pang wiyawin na nai maulaw imuitang coach. Ngay me panintayang. Papa coach, yech ngay. Ranwach isomaw. Imang matak. Imuitang komoy intayang komoy. Komuyan kamawiyala. Okay? Ngay kin kapaka pipil kinintayang kauno ni kosay salatak. So cha akoy pak ikin ni chapiyo. Ikin matawa may kosay kananane and maying and karkarak and wiyawitaw sana mawayan pang kosay yung kauno pang koronga. So, kauno menutan chailang kosay yung isang na chail mong yung. Arya ngo yipilkin kachaman kiyang kauna imo manay kapakap. May makom masani
melipalip ko ren Jesus makare tayo maula ranach intayang kamoy ranach claim I declare that healing ipilintayang palwaray so mau temang matak pitoy namaran kaun Jesus po so chang pungan miminan mangay so chang pungan katrapay maur ari isangan sangasangan kapakap makakak prophetic prayer kakak kapakapin kokob kakak kapakapin kaus warfare uwang okay kakak kapakapin paki sawas kakak kapakapin katun kalangan ang coach so area ko ay na child more wiyapak child kak ap makayong kasampal just be open ang kauno tama mimilalam tama kamanintayang speak to him kasayang ito siya aramas makakayon close ang pibanintaway pugsaraw masan ni mga karani kaya pilkaransang lukaw may liklikawiya why he's in my heart amimi nanay mong yung amimi nanay mo amen arime imang watong kaya sa chicken ranach klang arain ay sa makaw na patachapta lalato ranach palilautin prayer request yay kapakapin somaw iyew sang somaw akin chapta somaw aputan entingin somaw en kakalapiala child more imenta kame uang kupuran coach pa kauno kupur ke chailan more waray ni samba okay ke chailan live until we satisfy Arya somaw kun men kalapiala child more so chukwa chipang kapakap imempak yawa sama kamimia pilata kamelele masanan ko chang amor so chukach makakakon somaw ipanintaway ken kasayang kauno sang nanamong yung unsak so chukach o pataki yang kauno yet somaw may mimilala mapil somaw insuka mapilin chalaot mapil dialysis mangmatak kowa ipanintaway masocha yung sang me lapasang inchan Christ maintintayang kachayla wiya ew achayl chachan mawin ran korusya kachaylan claim te kasaya inchan Christ kamelala inchan Christ po na chayl maur main ko makasomaw sa uchikach ipang kapakapap imanintaway kan take this opportunity aleta niyang pang kamelala pain and pulsang nanamong okay ime inta ka ng second ng chronicle isu iralaut ay saktayo ime ikasayaki kachalap chikachikla mo ang silangan coach child tayer mamor ka maur naklapalap ng second chronicle 7:14 ak chikachikla may kakakoto kontang kauno ngoy aramas tipa naman rango chikotong kamu ipak kamu yan makakiyang yatipay ka ipanintaway mamamaur tip mamamaur child mapil ka na layang kachay somaw i-root i kalawak koros chapsang ni tip masongew ya mamore may yasa may saikin chaman kasela mamia kailok mamia somak ipanintaway kotong kauno o kiyang kauno pakren ko chen makanguk pag song chocho kauno pang kamawyala song koros makamenan mawla kauno pang kamawyala na namaw apo take that first step mamia am kachow-chow, makasaik mako ang aramasaman, ipampakita rin, kailangan ng somakutan, socha eungen, masya pang wek chay la rin kauno. Tiyanak tiyan mak. Kapag coach. Aman riyay ayantite, riya chay pinakap, mamalan testimony pong, makasaya, allow bakmak, allow release that unforgiveness spirit, pakmak ang ekolan mo ni at tes korusya pa sula soma. Arimang ko nga ngayon kaya sa uchikach. Kaya watong kauno ko chacha maor. Makarong-rong nilaya. Kauno mamasa ng makamyanan mo itang cry sa maor. Kakanrong wiyalachalachwach na namongyong. Ap kasaik pa kayo ka chikichik mo silangin ko cho pakmak ren kauno sa uchikach. Ay manintaway. Sa uchikwach kakakpakmak ren kauno. Kakakpak ren kaun Jesus Christ and kachlongo yalam kauno am song kamaw. Nan so ni sakpayo wano
me masani ime ali me meleli me maur so cha makakolang rin sama masuchay. Nan Revelation 3:20 kautial siluria isak tana rong ya chilaler ni amwani mo yala chelach. Me man me pan rong ile yor chingatangya ipan petelong ipan yangi ipan yangya sampang konakonat sapang konakonat cho wewe kumiyaya rama relationship. Amen. So check up alasangya makasek mo itang Christ am maur pakeo so chukwat yam. Imanintawe kang wiyakiyam. Kater suwatikis mamimimpam. Marapil rongorong, rakilang, ipanintawe makapanumon kauno euran. It's just you and God. The person sitting next to you, mapilman kaurut kinuk te kitawe yuk, katain sonoki, pwepil panyang umon kauno euran. Apkapanumon kauno euran, kas chukak excuse ki, eusang. Pwede kinampungan ko coach. Maria imanintawe makarongorong ngilay, Wiyatang pilipilang kau na sa uchikach. Mamia sang eu kapil wiya makamoitang e Christ maurap ka wiya sang eu makaiten kupuran coach akapak makreng kau no. Ime ikas ko sa yakin ang 2 Chronicle 7:14. Humble before him akchikichikilaw pak makreng coach. Chayo panawk chakapakat. Kalanganan ko mo maing Sam. Ranwa chikotong komo kaun Jesus. Ikalangan kiyang komoy. Pwede mo paula po ang lopo. O makasaleyang ya, makamutan pa kong ya. Ikara po, may yang mamor ko po ang sampa. Ay kang o timain kaun Jesus, ay aklapalap koros. Ipulikiti, ranwach. Irichungang kamuya ay maurunsak. Kamuyan kachlong nanay maur, kamuyan kaunta ay maur, kamuyan wiyakin yola. Aramas makamkachin kupurki. Main kaun Jesus, sang ranwach kola, yan kak plata, o mamorki, maur makamkachin kupurki yan mamorki. Ay mauran kaparenta komoy, ay mauran papa komoy, ay mauran pakong komoy, o ititawen komo kukola siya. Kalangan ng komo kaun Jesus, kalangan ng komoy. Main ko makapil, anano maula sa uchikwach, ay kapakapin sa uchikwach pang focus ang prayer of healing. Tamay man focus kiyang kapakapin maula, pwede ngoy ipilkon ay maula sang somaw. Somaw ki sompar koy. Apakapin kiyang coach pwede kiya sa planan coach po na imaw. Ay so may law lukwaryang i. Ay so ipin kawano. So siya noon wewe. Putani lokasang ay risa ng coach intayang tamak kare tayo wiya mamor. Isolaman mamor pa. Life is just so bitter. Life is isuchiyang enjoy. Suchiyang paranki. Ipil campaign matamatawa ay mela mausang. Pwede tuwa chay wiya mamor. Socha paran socha papol. Sangan maur may pantatuwa siya ropat mo programti. Isyokak si pala tayo men mayer. Kalok tuwa wiya nana mayer. Isyokak socha ipananano mga may isang sawa sauchik. So limited. Isangan mauro may imakareta ipan kapakap sauchikach makasomaw klay mamawla. Pwede yasame ikakon amuya mamauren limit. Ama political limit. Kasyukak kang mga makamen kang. Kasyukak kanana mayr at a certain time. Tuwa ka mamaurap. Kasyo salatakon mamaur ka maur makana na mamaur ke. Amen? So, pray with me tonight. Lord, kalangan ng kamakaon Jesus. So, chukwach maing sami man claim the blood of Jesus once again. Upon each and every one, O Lord, who are watching, O maing Sam tonight. Merongorong ngilay, maing Sam, following me, O God, with the word, the powerful word of Jesus Christ. Sa polang mamasan me manaman o maing Sam. Sa polang mamasan makasalayang kicho, Lord Jesus. Niya mo kach to po lapon lopo. Incha koros makarete po ki trade wachan miya. Maing Sam inchaw kamakaletar ti pachakan. Inchaw pil kamakaletar sangan somaw koros mamiya na nach maur. Maing Sam lupalupkan mo ko yung kamupon lopo, epilwiya kawalyaliyo po san kakaleti yach maula pongpongwach.
Lord, I declare and I plead the blood of Jesus. I claim, oh Father God, meman memang mata ko, Lord, pong watch, intayang matak pitoy numaran count Jesus. Meman makakon so maun suka, incha laut, dialysis, sangay so mau koros me reclaim, me chok lang at diagnosis koros me miyanang palwara. Numaran count Jesus, ipaliano intayang, so mau pitoy sang nan palwar koros so chukwach. Lord Jesus, I claim the blood of Jesus pon maur naman. Intayang so mau koros, approach them in Jesus' name and cast them into the lake of fire tonight. Iwasamara belong to in the lake of fire. Main sam kom kapikata ki charamas pasentuwe cha komui. O socha so mau remui. Pil socha so mau pan mimin anach maur. Sanganangin sampa koros makan watong kit so mau. Rana chi roti namaran count Jesus. I declare the blood of Jesus. I declare the anointing of Jesus. I declare the Spirit of the Lord and release the power of healing. Nanewe maur so chukach. Kalangan ng count Jesus, ikapingki ang komi, pwede maula miyar rin naman sa uchikwach. So chalipilipil, spiritual want to God, pil so mawan palingen, intayang uk, so mawan palingen, intayang uk ang pitoy, namaran count Jesus. So cha ampungan na press, maurin na ramasaman, the panaynay, my brothers and sisters in Christ. Father, I give you praise, I give you honor, as you alone deserve, in the mighty name of Jesus Christ. Amen. 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 Praise the Lord. Kalangan ng coach ang kichay sa uchukwach. Imanintaway kan proway ni Papol in Jesus Christ. Kamelelo o en kakpoy tamain ko, kanana rongorong masa ng coach ran koras. Kanana chapta kilkilaim masa ng coach. Makakininta rancho yo may maula ni maran count Jesus kakininta pakeo, ipanintaway kaninta pakaw puki. Main ko yi confession watch masakin tatangki chama naman li aman sarapin me kaskuli kich melel inanan impact my life a lot nanay mamorang kauna ipilan encouragement me encouragekin ya niyan so we go through the same problem in sickness nanach panaynay yi me kangangikin kich masakin ko sa yapa kriya sakraneo sangkalautela takapuki ko sa yapa nach more. In the name of Jesus, I am healed. And so, koros makapang kosaya pang kawalyakap, matamataw meminan mangaw. Pwede kapang kong kosaya, aksin matamataw pang kininta, akakokoncha matakwasa. Okay? Kapil pang koleti, kukasa-kosaya, numaran kaun Jesus matak, pitoy. Tenumaran kaun Jesus bayach, imaular. Ichar makakakon po symptom kapang kon, the power of that confession, will change the situation. Imemang prango ko sa iya, mepitata mauran Moses. Pwede apay ko ang kauno, Israel na sampay ko, kolamawan Israel ka na. Makichapampay ko ang coach, o wiwiya, ko sa iya, masanan coach po na siya maur, tama kicha ko yung mauki, abang maula, abang wiyawi. So kapag nga coach, kam kachway ang tupapol, numaran ka ang Jesus Christ. Amen.